шабуз дуду як хира яка. Салом, сын, ребята, сын, Богустана Молен Дармасика, Тарафой, Люблино дака. Люблино, короче, я и думаю, я опять буду ошибаться. Она посмотрела, да, آره Вау! شما موضوع است که مترو رو همین 93 زن میزنید او کشتی ممرو حساب زنید لیچن گرمرید امروز در لوبلینا سر شد. السلام علیکم دوستان عزیز. ما اکی با وجود خیلی وقت بود که آموزوندیم لیچن گرمرید هست. مراجعت کن در رقم‌های بالا مترو لوبلینا و مراجعت کن در کاترینی که جای ما امران حجامه انشاءالله که بیاین ما لیچن گرمرید حجامه مساج کسافرف همه نمودش هست. سخن اکنون خب سلام علیکم دوستان عزیز این یکی از شاگردان بهترین بود از مسئله حجامه امروز شاگرد استاد بود یاد داد مسئله گیمری الحمدلله این برادر اکبر حجامه در جناب باشه همین مسئله گیمری سردرد خور بالای کی میشود در بعضی آدمای بیمار میتونه در مترو لوبلینا مراجعت کنه در 93 بود این برادر مراجعت کنه چی در کانتینی چی در لوبلینا با سطح عالی حرکت میکنه من خودم دوستم خیلی شیرم دوستان عزیز حجامه مثلا حجامه کنیم من را میدونستم من خودی با امروز گیمری تبدیل آوردیم رحمت خدا برای برادر با طریق گیاه بیگون شپریست بیگون سوزن بیگون کاف نکنیم و تزدیک داروهای گیاهی شلنگ هم نمیزنیم. شلنگ بس انتظاری گرانتی چند تایی شد الحمدلله در نزد الله. خدا نگهدار شفا Habibi, come to Dubai. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую, дорогие друзья. Наверное, многие знают, наша клиника Огузмед 5 месяцев назад открыл свой новый филиал в городе Дубай. И здесь начали принимать активно операции по пересадке волос. Если вы живете в Дубае или в соседних Эмиратах, или вы приехали сюда отдыхать, тогда здесь оставлю номер WhatsApp дубайской клиники. Если у вас проблема с лысиной или не растет борода, смело можете отправить фото головы с 4 сторон, и наши администраторы скажут вам, сколько графтов надо вам пересадить и сколько это будет стоить. А пока пойдемте клинику покажу.